Tačku novogodišnjih šampiona države u streljaštvu u konkurenciji senior i juniora stavili su čelnici grada Smedereva, gradonačelnik i predsjednik Skupštine Predrag Mičević i Branče Stojanović. Obojica su pokazali da ih oko i ruka dobro služe. Na zatvaranju turnira prvi čovjek Smedereva ponovio je zadovoljstvo što je naš grad tokom vikenda ugostio sve najbolje atlete Srbije i izrazio nadu da će vrlo brzo svi oni ponovo biti naši gosti. Ono što je važno da su na ovom mestu danas bili olimpijci, njih 8, da su napravili dobre rezultate, a za nas kao organizatora možda je najveće priznanje jedan ovakav prezent, kao i mišljenje sportskih radnika, samih strelaca, da je grad Smederevo napravio mali doprinos u razvoju streljaštva u Srbiji. Ovim posljednjim hicama zatvaramo ovo državno prvenstvo, ali se ujedno nadamo da smo otvaranjem ovog objekta otvorili vrata grada Smedereva za sve strelce Srbije, zemalja u okruženju i da će ovo biti mesto njihovog stalnog okupljanja. Živeli! Smederevci su imali puno razloga za zadovoljstvo posle drugog dana takmičenja. Ana Korakaki, Grkinja koja na ovom takmičenju brani boje streljačke družine Smederevo, posle zlata i srebra u juniorskoj konkurenciji okitila se još jednim srebrom i bronzom, ali i u konkurenciji seniorki. Ana Korakaki zajedno sa Anom Lajčak i Anom Valentijev bila je druga u ekipnoj konkurenciji iza neprikosnovene Crvene zvezde za koju nastupaju Jasna Šekarić i Zorana i Jelena Runović. Treća u ovoj disciplini bila je ekipa Bora. U pojedinačnoj konkurenciji Ana je u finale ušla sa 381 krugom, koliko je na 4. mestu imala Jasna Šekarić. Posle neizvesnih 10 hitaca, mladoj takmičarki streljačke družine Smederevo ruka nije zadrhtala i u posljednjem hitu uspela da odbrani 3. mesto sa 478,3 kruga. Prva je bila Zorana Runović, a druga Bobana Veličković. Neizvesno je bilo i kod pištoljaša. Damir Mikec i Andreja Zlatić vodili su mrtvu trku do posljednjih hica, kada je Damir Mikec, član policajca, uspeo da odbrani titulu osvojenu prošle godine. Andreja Arsović bila najbolja u disciplini standardna vazdušna puška, a drugo mesto pripalo iskusnoj Lidiji Mihajlović, koja se odlično oporavila posle transplantacije bubrega. Ovo je svakako za mene veliki uspeh jer sam se posle duge pauze ponovo vratila, bila sam bolesna, imala sam transplantaciju bubrega i ovo je ovako jedan veliki uspeh i za doktore i za mene i ovo drugo mesto i današnji uopšte nastup i mogućnost da se takmičim i da se ponovo vratim. Svi učesnici prvenstva pohvalno su govorili o novoj streljani, a za današnji dnevnik izdvajamo izjavu Jasne Šekarić, strelca milenijuma i učesnika 5 olimpijskih igara i isto toliko olimpijskih medalja. Na 4. poziciji sa 381 krugom Jasna Šekarić, Crvena zvezda. Strelište je, pravo da vam kažem, odlično. Ja sam slušala naravno od ovde domaćina o tome pre nego što sam došla ovde i već unapred sam se radovala, jer stvarno Srbiji ne da fali ovakvih objekata, jer stvarno smo u deficitu, tako da svaki objekat bilo gde da se otvori svima nama jako puno znači i ja verujem da će ovo koristiti ne samo Smederevu, već i svim strelcima Srbije.